I nekoliko sati prije početka 11. Petrinjske motorijade odlučili smo vam predstaviti bend koji će na gradskom kupalištu u Petrinji otvoriti ovogodišnju zabavu na motorima. S nama je Matija koji će nam odmah na početku predstaviti bend Pali Anđeli. Matija, dobrodošao u Petrinju, ovdje na gradsko kupalište. Reci mi, od kad postoji ovaj bend i tko su članovi benda? Evo, pozdrav svima na početku, u ime mene i Palih Anđela. Uglavnom, nešto kratko o bendu. Bend postoji već par niza godina, tipa 10 godina. Ja sam u njemu zadnjih godinu dana. Dečki Dario, Franjo i još je bila jedna ekipa prije, radili su već nešto prije mene. Znači, prošle godine došao sam ja i Nikola na gitari. Znači, mi smo friška ekipa i eto, odlučili smo odmah krenuti i sa nekim autorskim pjesmama, tipa nekog modernog, kako bi rekao, roka, malo sa blues elementima. Bit će svega uglavnom, priprema se i nekoliko pjesama još ove godine. Bend, kako sam rekao, radi već nekoliko godina, svirao je već motorijade, neke gradske događaje. Ma to sam te htio pitati, zapravo je bend zaštitni znak mnogih motorijada. Tako to se desilo slučajno ili je bilo ciljano? Pa eto, Dario je jedan od osnivača benda, znači on je i smislio ime Pali Anđeli. Znači, ukratko, to je gledao jedan film koji se zvao Pali Anđeli, kao bilo bi dobro ime za motorijade i tako okupljanja, rekao fora. I tako je nastalo ime, tako su se oni okupili, radili su niz godina i eto. Jesi pratio njihov rad prije nego što si došao u bend? Pratio sam prije. I jesu sad bolji s tobom ili su bili bolji bez tebe? To mora publika zaključiti. Ja sam isto radio prije, bavio se glazbom, makar u drugim malo vodama. Ali u srcu uvijek je bio taj rock and roll i eto, sad sam napokon došao na svoje i dečki su me slučajno preko prijatelja jednog pozvali u band i krenuli smo raditi, eto, šta da kažem, i jako mi se sviđa to. Jesi možda ti bajker ili neko u bendu? Bajker, nažalost nismo niko bajkeri, zapravo Nikola posjeduje motor, ali nije neki sad strastveni bajker, ali eto, on jedini ima motor od nas. Možda je onda ovo sljedeće pitanje pomalo glupo, ali ću ga ipak postaviti. Da li je za vas motorijada kao takva više glazbeni ili društveni događaj? Pa mogao bi reći i glazbeni i društveni. Znači, to je neki spoj tog adrenalina što imaju u rock'n'rollu i motora. Ta publika strastvena, kao prvo, bajkeri su poznati po tome da su većina i žestoki rockeri. Pa eto, taj neki spoj rock'n'rolla i motora, mislim da je to sasvim dobar spoj. Misliš da je rock'n'roll upravo ta spojnica između glazbe i bajkera? Pa evo, mislim da je jedna spojnica, tako da taj adrenalin to sve vodi k tom nekom, kako bi rekao, toj srčanosti bajkerskoj i od rock'n'rolla. Koja je razlika kad se svira ovako na motorijadi kao što ćete večera svirati ovdje u Petrinji, odnosno kad svirate u nekom koncertnom prostoru, u nekoj dvorani ili nekom drugom prigodom? Ima li kakve razlike kad je riječ o Palim Anđelima? Razlike pa gotovo i nema. Mislim, publika je malo drugačija, ali ipak kod bajkera oni imaju drugačiji taj princip. To je neka, kako bih rekao, družba, udruženje, ljubav prema motorima, drugačija ekipa se tu skuplja. Kako bi opisao zapravo publiku na motorijadama, odnosno bajkere kao takve? Jesu li oni glasniji, strastveniji, zahtjevniji? Pa znaju biti strastveniji, glasniji i, kako bih rekao, i uživaju s nama i tako dođu do nas i to je, družimo se i ne znam, imaju neku tu posebnu vibru, kako bi rekao. Ja mislim, nije ni ova publika drugačija. To je sve, recimo, neki gradski trgovi i to. Imaš sa publikom, kako bi rekao, komunikaciju, ali nije to. Pjevaju s tobom, ali bajkeri su bajkeri. To je ta, ne znam, energija, dođu do nas. To skakanje, to divljanje, to paljenje motora, guma, taj neki feeling drugačiji totalno.
Je se kad desilo da je zvuk motora prekrio refren pjesme? Ma nije, nikad. Jači ste od motora. Znali su se i navesti ispred bine i tako da bilo je svega. Mislim, jači smo i mi, ali znaju i oni zarežat kad treba. Kakav vam je repertoar na motorijadama i postoji li neka pjesma koju onak čuvate za trenutke kad eventualno padne atmosfera jer znate da će s tom pjesmom sve eksplodirati? Pa evo, većinom mi sviramo uglavnom razne grane roka. Većinom hard rock nam je kao primarni, a ima tu nešto i blues roka, ima pop roka, tu bacimo, tako da ima za sve vrste rockera po nešto. Naravno i stranog repertoara od raznih bendova. Eto, i stalno radimo probe i nadopunjavamo repertoar, tako da stalno smo, kako bi rekli, u toku i pokušavamo za sve napraviti da svi se nađu u nekoj pjesmi ili u nekoj vrsti, kako bi rekao, roka. Neko možda voli više žešće, neko drugim malo mekše, tako da ima za sve po nešto. Daj mi reci par naziva pjesama ili par izvođača koji su u vašem repertoaru. Primarni, naši domaći od Opće opasnosti, Divlje jagode, znači malo žešći rockeri, pa onda imamo nešto i strano kod Bon Jovija, od Black Sabbatha, od Ozija koji je nedavno isto preminuo. Zatim od starih Atovskog sklonište, znači ima nešto od Novog vala, od, kako bi rekao, ima i Billy Idol recimo, ima za sve po nešto, tako da od roka je 70-ih pa do čak i suvremenih ovih pjesama nekih koji su donijeli tipa Opću opasnost zadnje, tako da. Sjećaš li se možda nekog neočekivanog trenutka na nekoj od motorijada ili neka anegdota? Anegdota. Kažu da se na motorijadama dogodi više ludih stvari za pozornice nego na njoj. Je li to istina ili je to samo urbana legenda? Ja sam dosta friško u ovom bendu, da se još nije uspjelo možda meni barem dogoditi nekih ludih stvari, ali vjerujem da bi moglo biti svašta u buduće, tako da to ćemo vidjeti. A možda bi dečki nešto više rekli koji su duže o tome, ali evo, ja sam motorijade tek počeo svirati prije godinu dana, pa vidit ćemo. Ali siguran sam da znaš odgovor na pitanje s obzirom na tih godinu dana. Koliko ima istine u onom stereotipu da su motorijade rock'n'roll raj, ali i mali pakao za jetru? Dobro, kako kome, to je istina, eto. Prošlu jednu motorijadu gdje smo bili, mislim da Požega isto, došao je voditelj kluba isto, ja sam malo pljusko, nešto me grlo, imao sam upalu grla, malo Jeger si popio da mi pomogne i došao je, donio mi je, evo, tebi cijela flaša samo za tebe. Čovjek s motorom je dovezao do bine, izvoli flašu, znači dovezao mi je flašu Jegera do bine, evo, skužio je da mi paše i da to će mi pomoći, tako da. Mali Anđeli, dakle, večeras na motorijadi u Petrinji na gradskom kupalištu svirat ćete i svoje stvari. Imate autorske stvari, odnosno jednu, druga je u pripremi. Jednu i druga nije izašla, ali mi ćemo i danas izvesti, eto, premjerno. Ajmo prvo se vratiti na ovu prvu, o kojoj je pjesmi riječ, kako je nastala. Prva pjesma se zove Da se nismo sreli. Zbacili smo je sad početkom godine, neki smo video više snimili koji je više da nas predstavi, kako bi rekli, neki spotić. Autor pjesme je Dario, znači naš Dario, pjesme koje smo buduće, koje ćemo raditi, većinom njegovi su tekstovi, jer dečko ima stvarno u svakom tekstu neku priču, ima dobre tekstove, tako smo odabrali njegove tekstove i ta pjesma Da se nismo sreli isto jedan dio njegovog života opisuje. Po imenu vjerojatno se i kuži o čemu se radi, ali eto. Znači totalno intimna. Da, malo intimna pjesma, više žešćeg ritma, sporija je, ali kako bih rekao, dosta žešćeg ritma. Sljedeća će biti Vrati mi se ti, isto tekst i njegov, neka priča. To je nastavak, čini mi se. Nastavak je, da. Malo je pjesma više žilja, moderniji blues rock. Aranžmane nam uglavnom radi Dragomir Herendić, kod njega snimamo u studiju, znači poznat je po tome, vjerojatno ga neki znaju, sad trenutno iz Crvene jabuke, bio je nekad zabranjen pušenju i u mnogim bendovima, tako da on nam je producent i njegova zadnja, kako bih rekao, točka ne je od njega. Što mi donesemo, ono što sklepamo doma, to on
još, kako bi rekao, oblikuje i ispadne to. U svakom slučaju link na video spot prvog singla bit će u komentaru. Na jesen izlazi nova pjesma. A na jesen ne znamo točan datum, znači čekamo još video. Pa recimo trebala biti sad u ljetu, ali zbog nekih stvari, svirki nismo stigli, pa evo negdje, pa jesen, početak jeseni nadamo se da bi trebala izaći tako. Na našem, na YouTube kanalu, na svim mojim platformama, od Deezera do Spotify, takve neke stvari bit će izbačeno. Sve ćete biti obavješeni, dođite, pratite nas i na Facebook stranici Pali Anđeli, rock band Pali Anđeli, i na Instagramu, TikToku i tak nekih stvari. Znači sve prisutni ste. Eto, pokušavamo biti. Osim novog spota, nove pjesme, kakvi su još planovi, osim što svirate večeras u Petrinji, vidio sam, najavljujete još neke motorijade već? Tako je, sad ovih par dana imamo u Kostajnici, ja mislim da je neki festival. Sad nemojte se ljutiti, koji god organizira Dario dogovaru, ne znam točno ime. Mislim da je nešto sa... Jeste skupi? Pa mislim da nismo. Dobro. Trenutno nismo. Dobro. S obzirom koliko koštaju Maja Šuput i ovo... Dobro, Maja Šuput. Ok. Ona mora platiti svoje. Da, uglavnom. Imamo 6. smo u Kostajnici, to je više neki koncertić, tipa 2 sata. I imamo još motorijadu, mislim da je prva isto 9. tamo kod nas, u Popovači, za naš klub. I onda nešto na jesen, Volderska jesen, sa zabranjenim pušenjem, bi trebali biti u petak, to je 12.9. I to su sad par prvih, koliko znam na pamet, i bit će još nešto na zimu. Dogovorenih ima susreta, tako da i gradskih fešti, nešto se priprema u Popovači, neki 1. Oktoberfest. Kak je u Popovači? U Popovači je ok, evo. Tamo sam cijeli život, mislim, meni je ok, radim u Zagrebu, ali... Ima scene u Popovači, glazbene? Pa, glazbene scene nema, nažalost, više, to je sve... I Kutina, tamo sam išao u školu, izlazio. Kutina je bila. Bila je neka, to je centar, baraka. Da. Ok, oni su sad malo to obnovili baraku, imaju događanja, trude se, hvala Bogu. Ali eto, Popovača, nažalost, slabo. Nešto je to sve po lokalnim tim mjestima ostalo, šta bi rekao, u tamburice i to. Pa rock scena je jako pala, kako bi rekli. Šta ti slušaš kad ne slušaš Pala? Ja slušam. Da. Evo, u kojem si džiru? Slušao sam od Metalike do Bon Jovija, bio sam na koncertima, do Iron Maidena, domaćih kao isto, volim ovo slušati i Opću. Jesi bio na Thompsonu? Pa evo, iskreno bio sam. Dobro. Čisto sam išao pogledat zbog tog događaja, frendovi su me nagovorili 2 dana prije. Pa rekao, mislim spektakl bio, pa rekao, rocker je, muzika mu je okej. Rekao, idem to vidjeti, stvarno je bilo fora. Dobro odsvirano. Dobro svirano, čak taj novi band što je skupio, evo, dječki su svirali. Nisam bio nikad na takvom nekom događaju, pa to mi je bilo više da idem vidjeti kako će to izgledati. Sjajno. Tako da, okej, ajde. Što večeras Petrinci i Petrinke, odnosno svi bajkari mogu očekivati ovdje u Petrinji? Pa evo, žestoku atmosferu, nadamo se da će oni biti dobre volje i da će biti s nama, da će pjevat, zabavljati se šta god već, palit gume, gikat, pit pivo, ne znam, bacit se u kupu, šta ja znam, sve jedno. Samo da bude atmosfera zapaljena. Nemamo baklje ni vatre, ali... Nikad ne znaš, pusti ti. Sada neko ne baci nešto. Hvala ti lijepo, pozdravi dečke, dobru zabavu ovdje u Petrinji i vidimo se nekom drugom zgodom, idemo se sad baciti u kupu, pa onda na svirku. Može, eto, hvala i pozdrav svima. Živjeli. Živjeli.